pasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, napanan ni Joanna. Intulod na ti order ti kumari na. Ay nawo, apay mo saan nagpakada kanya? Kasano kat naimas ti turog mo itay. Di nakakayat a disturboin. Sa maysa, sigurado adi mo palubusan no agpakadakan ka. Nasabari mo nanang? Wen, apay ka day. Amangan mo no. Ay sus, saan man atila pampanunutom dita. Nangitulod laang iti order ni bakit mo. Kan kontrol man tabusis mo, ta nakaturog pa'y laang dagiti anak yaw. Ay, sa lasyak tigal kalabanan na dadya at Joanna. Naa, kaibagbagak laang. Apay kumaakalabanan na ka, ka nangitulod laang mat iti order. Ang dalang mamuak. Talagang adda mabaldado, nanang. Ay saan man atila ibagbagam dita. Si kalangarudan ti tultulungan ni bakit mo. Kastapay ti kapanunutam. Ay nawaw ka. Si kamot gayam dayta, Joanna, anak ko. Anya tar aramidem dito sentro. Intulod ko la ang tipigadan nga order ti kumarik tatang. I-display na kano iti store na. Ayawanan, agimon tumanin tawanan mudo nga asawam. Anya ko matipagimunan na, kat nagideliver akla ang mat iti order. Ay nawaw, amumot asiloso di asawam. Kurang titangdan na pagbiyagan me. Iso amasapul nga agdiskarte ak tatang. Unangem kasanon no kabilon na kamanan. Namin anumaten anagapa kayo. Gapo iti kinamanagatap ken kinasiloso na. Awan mat dakas nga aramidak. Apay ko mga agbutengak. Ngala, agawid kakit din. Tamangan numabayagan kakit makapungtot manan. Amok ti ugali day di alukaw. Awanan respeto day di gad. Kat da kayo nga'y tatang, saan kayo pa'y nga agawid? San pa'y analpas tilakad ko? Iso nga umunakan. Nasayad man, na nagawid kan, Joanna. Asino manenti? Mamin ano ka di nga ibagakkan ka nga awan ti sabali a lalaki iti biyag ko, binitaw. Indilibor ko lang ti pigadan nga order ti gayem ko. Ta isupay a maigatang iti bagas. Saan man at kinasilosom ti ipakpakat mo? Tanay, dandan ni maibusan ti bagas. Aguray ka. Sumango ka man kanyak. Apay manan? Apay akas ta ti butonis ti blouse mo, ah? Apay ti butunis ti blouse ko? Ni, saan magayam ang nagbatog? Makitam dayta. Di mo pa'y nadlaw. Saan ang nagbatog dagiti butonis ti blouse mo? May salaang ti kahit asawan dayta. Adda ti kasin sinarak mo. Sa dino tinakitaan nyo, ha? Ay napangasiman. Talaga adyak lang nakita. Agdardarasak itay agsapa. Sa anak pa yan ang nagsarming sakbay arimwarak. No idi kat makapagrason ka, itakit saanan, tada ebidensyak, Joanna. Saan ka di nga imbagakan ka akontrolom ti boses mo no kasarsaritam ni bakit mo? Saan anasaya at tikas jay amang mangagdag iti ubing binito? Adda nga rudin ti ebidensyak lanang. Unak tumat ka na kayo. Adda sa bali akasin sinarak dayta a Joanna. Na, Di yun nakita ti butonis ti blouse na aya. Saan ang nagbatog, nanang? saan lang nga nagbatog ti butonis ti blouse na? Pagpanunutamon iti dakas. Sigurado ang nagdardaras da. Iso akas jay ti butonis na, nanang. Ay pangaasim man si kabinito. Di mo ibabain ti bukod mo abagay. Uray siyak mat. At dadagiti gundaway asaan nga agbatog ti butonis ti blouse ko no daduma. Katjak pa'y madlaw. Manumot ti kasta, nanang. Ipilit mo man ngaminan ti amom. No di mo pa'y labaliwan day tanga ugaling. Awan lat amog. Ang mga nusina ti pagbanagan nyo kan Joanna.
Anyat ko nam, pinagsasawanda ka ti asawam duana anak ko. Wan tatang, jak ngamin nadlaw asan gayam nga agbatog dagiti butonis ti blouse ko. Isukid din ti pagpupudutan na tatang. Naglokon radya alalaki. Para butones asan ang nagbatog pagsilosan na adagosan. Maumuma akon iti asawak. Iso adito'y kami payla ang agnaad kadagiti ubing tatang. Oh, ada kayo matgayam, Joanna, ading ko. Anya manan ti kalukwan nga inaramid ti asawam? Kas iti sigod ni ading mumut ngamin nulad duma. Imbes asinaan na radya alalaki. Saan tagpakamartir mo? Namin anumutan anapasamak ti kasta ading ko. Apaan na ka? Inton agawid ka dito'y balay, umay na kayo sukunan. Inton kwan, apaan na ka manun. Di ka maumuma aya. Nalaka ngamin amamatpati iti bagbaga nila kay na. Saanan itatatang? Ala, husto daytan. Amangan no anya pa iti papananday to'y asaritaan. Dagiti ubing nanang, dadyoan na ngay. Awan damot dito'y balay. Anya, sa dino tinapananda katrabiin. Awan damot anadanunak itay nagawidak. Sa dino ngay manin tinangipanan na kadagiti ubing. Panagkunak kat nagawid iti ayan ni tatang na. Awan kat tidadumabado da. Anya, Si kang tumo nga main. Agraman butunis asaan ang nagbatog pagpanunutam iti maday. guilty man dito a babae isopin manaw. Si Kate ang ti parikot Benito. Agsilsilos ka iti awan. Nanang, mapanak iti ayan dagiti dadakkel na. Di mo ipilit ti mapan ita. Inton bigat langan. Tamangan no tilaman isaw-sawang mun ijay. Sapay may sakamot nga awanan mudo. Agbain kamot iti pamilya ni Bakit Mau. Anya ti masapol mo binitaw. Apay nga imay kapay laang dito'y balay. Imayak, nasukunag dagiti aginak tatang. Ay nawaw, kalpasan ti inarabid mo? Nailaw anak laang tatang. Saan? Dakkayat asukunam ida. Alamat din tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Kasta ti kanayon mo nga ibaga. Ngabawa mo makita ka pa nagbalbaliw king ka. Agraman butones sa sana nagbatog. Big deal king ka. Tatang, panunutan mo ti sakripisyo tanak ko para king ka. Las daytoin tatang. Talaga sa akin ang maulit. Agsingsing pagit ako, tatang. Promise. Nasaya at tay manugot ti ama ni Joanna nga agawid damanan dito'y balay. Una, talagpakpakasyak na na. Kitaam nga min tagbalbaliw kamutan. Nanang, planok tagparte. Para itian niya. Tapno mga baruanan kami kini bakit ko nanang. Ay, isupay kit di day tapaggastusan nyo. Saan ababoy ti solusyon, Benito? Awan mo dakas na no aramidan tayo. Inaramid jumat day ta idinapalabas at awan. Nga man niya tinapasamak. Naulit mo't laang manang. Trial pa'y lang amin da dyan nanang. Agbirok kay kiti iti baboy tagparti tayo. Trial mo't ngay bagbagam dita. Saan aparte ti solusyon ko na lang arudang? Ti ugalim ti baliwam, tapno maurnos ti pamilyayo. Pudno ka di tinadamag ko, Joanna anak ko. No maipapanday ta iti baboy ang maparte. Pudno tatang. Ay nawaw, tila paggasgastusan nyo mo't. Isumat ti kayat ni Benito tatang. San ka di akas tamad lang tinarami juiday? Ngayon tinapasamak, naulit mo manay. Plano ni Benito dayjay tatang. Saan mi akayat ken nanang ngam ipilit namot. Ay naapo mo't day tabi nito. Kasaritak man mananti asawak tatang. Ay wen, san ababoy ti kasapulan nyo, no digat pa nagbalbaliw na. Makimisa kay kideng, san natiltila pampanunutan nyo kar aramidan. Sayang ti kwarta no awan mo lang pa nagbalbaliw kunak tumay. Anya ti bagam Joanna? Anya nga tano saan tayo nga agparte. Ay nawa, iti anya ka po. Makimisa tay laangan. Naa, siya nga rudan tagpampanunot iti wagas, tapno maurnos ti pamilyata. Kas tapay lang mo ti bagam. Saan ngamin akayat ni tatang? Apay ngamin anitatang mo ti patpatyamaya. Lakay. Di mo samot kaya't ang maurnos ti pamilyata, iso akasta. At dan samot gagpaiso ti sabali ah.
Ala, noan niya ti planom, iso ti aramidam. Jakon makibiyang, tadi kamot laang dumngag. Siyak man ang ti pagpanunutam iti dakas. Bagbaga man ta anak mo nilay. Iso matar aramida kabalayan. Sayang man ang tababoy a pinartida. Kunakmat ngamin nga oray sa aneng, ngam ipilit na ti kayat na abalayan. Makapadis mayabay. Ay, pasensya kan abalayan. Siyak muten ti mababain iti kasyeng aramiden ti anak ko. Makapaibos iti pasensya ti awanan mo tong anak mo. Oray anya a klase ti pamagbaga, ket di na ipangag abalayan. Naimbaga tay may kayulat ta. Sa anak ko mga umayabalayan. Ngam nagpakpakaasimot ngamin ni Joanna nga anak ko. Isugay maya ko na. Rumwarak labi itlakay. Sa di naman ti papanam. Ije barangay hall. Ada iwaras da nga ayuda. Isupay matday jay Saan ka namapan? Sayang matday jay lakay. Apay nga ipilit mo tikat mo. Saan tayo akasapulan day dyan nga ayudahan niya? Di ka man agin babak ng sika, Benito? Nagturid ka sumungbat ita. Anay ko? Alia, danugan na pay? Siyak ti lalaki. Iso siyak ti masurot. Mawatam. Anay, tingiwat ko. Ay na, anyaman ti naramid mo si Kabinito. Abay nagdardara tingiwat ni bakit mau. Kasta ti ganabon da kita asawang hawanan moto. Naa, si kapay lang timang ibaga iti kastakot kada taadwa. Si kati awanan iti modo, Benito. Anya ti kunam? Ulit Push tapos. down! Agsardeng kayon adwa. Nakababain ti kastagar aramitan niyo. Kat sa di naman ti papanamon si Kabinito. Itaan ti kayam ko. Bantayan nyo tayo Joanna nanang. Di yu palubusan na rumwar. Iti anya agapaw nga ipupok mo ni bakit mo iti sila jaw, Ay nawaw, common sense mo tin ananang. Tapno saan arumwar ti loko. Panagkunam ka di, kat nasaya at ti kastangar aramidam, Sapay makitkita dagiti ubeng. Basta, aramidan nyo latan na niya ti ipapaaramid ko. Tapno awan parikot nanang. Sige, agrubata kon. Imawag ni Joanna itay tatang. Apay ka numanain. Kinabil ka nun nila kain na. Anyat ko lang, Vivian. Kinabil ka nun ni Benito ti kabsat ko tatang. Ay, nawaw. Awan pa'y makabulan sipon nagpartida iti baboy. Ngam kastamanain. Dayta ka di ti mga barwanan nga ibagbagana. Mapanyukit di da sukunan tatang. Kaasi da ijay. Talaga mapana kita lang. San ko a pinadakkel ti kabsat mo? Tapno lang saktan na. Ayan ti buning ko. Ay nawaw, ano nyo di bunang tatang? Itugot ko Ni tatang mo. Saan asyak ti kalkalabanan da dya Benito? Ta idi pa'y lang agan ano sa kadagiti kalukwan na. Mala, sukunag ti kabsat mo. Awanan mo to na ita Benito. Saan na bagay ti mga asawa? Takas tataramid na. Rumwar ka, tasangwam ti ama ni Joanna. Anya nga iti dyan nanang. Bunang samot yung igaman na. Anya ko maitanubo ng... Nanang, ang mga nutagbata na. Ay nawaw, mabutang ka mo lagayam. Anya nga minti inaramid mo iti asawam, Oo na yun na ya. Rumwar ka, taitay pa'y ngaururayan na ka. Umay nakanusukunin ti anak ken apo ko na. Sukunin. Wan, tayawid na itay balay da. Amangan no anya ka no ti aramidom kadakwada. Ay, sana mabalinti kasta ka panunutan na nanang. Awanan kay tibayin Benito. Tatang, nailaw anak manain. Di ka nagpalawag. Palubusam ti anak ko sumurot kanyak. Ang awanin ti adu ngangam. Kasimot ti apo ko yung tatang. At sino tinangibagakin ka mabati ti apo ko? Kasanwa ngay mo. Makamu ka mo tinay ti biyag mo. Sukunag ita si bibiyag tabay. Narigatay, ang mga noan niya pa ti maaramid mo katakwada. Alamatin ay ipag Vivian. Saan ama balinti kasta ka panunutan Benito? Ipag agbalbaliw akon. Urnusak ti pamilya. Anya pa lang aramidan day ta at tao dito'y balay. Da kayo pa'y lang ti makisarita kan kwa na, tabi si ang tatang. Tatang, kahit ko makasarita ta asawa. Di mo namnamahang agsinubyan kayo. Tasyak, nauma akon Benito.
Gulumat akanayon ti mapaspasamak. Nasa isayatan nagsino kailangan. Di ka madanagan. Tadi mi ipaidam ti putot mo. Nawaya ka ang magsarungkar kin kuana. Ni Joanna ngay tatang. Jakon kayan ti makisinublian kang ka, Benito. Oh. Namin anumatan a pinakawan ka. Mano agundaway tinaitad kan ka. Ngam di ka nagbalbaliw. Bakit? Agbalbaliw ka kitan, Uraan promise. niya pa'y tibagbagam. Talaga ajakon kayat. Nangag mo siguro ti imbaga ni Joanna. Noan niya ti desisyon na, iso ti respetuam. Di mo ipilit ti kahit mo, lukaw! Nanang, kasanuwak mo titan. No saan akayat ni Joanna ti makisinubyan ken ka. Awan maaramidam. Tauray ti pamilya na kat gumurameten ken ka. Nanang, lagi ti manusan ti kastoy. Awanan maaramidam ta naglablabos ka mga main. Di mo rin respeto ti asawam ken ti pamilya na. Ti dakas nga ugalim ngamin ti impakpakat mo. Nanang, kasanulagan no makiasawa ni Joanna iti sa bali a lalaki. Ay ka desisyon na mo daytan na. No kayat na ti makiasawa manan. Awan maaramidam. Saan amabalin asika ti agdesisyon para kenkwana. Nanang, tulungan lang. Ay, awanon, naibusan ti pasensyada ken ka. Di ka mo ngamin agbalbaliw. Anya nga ita, imbati na kan ngagmaymaysa. Ha, dosam daytan, Benito. Ay, nawaw! No kayat mo tinatal na kan naragsak a panagbiag, irespetom ti asawam agraman ti pamilyana. Di ka agbalin a naranggas kan awanan modo, taday tak at mangitunda iti panakadadael ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, at kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Okay, gali. Sa di naman ang tipapananday ta babae. Ay, nawaw. Anya ko matibibiyang mo kinukuha niya. Imbati naman ang dagiti anak na di tabalayda. Adamo ni tatang nagbantay bakit? Kita agkaywaran tuman ang dagiti anak day ta Adelia di ta kalsada inton madamdama. Ay, nawaw. Adu ti anak na, ngam di na mga rod maasikaso. Kasla di na pa'y masango nga ilabaan. Man ano ka kuma, bakit? Saan mo aparikot day ta? Sa di numanan tinapanan ni Nanang Yo, Gemma. Nakita ka rin mo ritay kat. Napan nakitang dan, Auntie Gladys. Jai. Ay, di ta ka bang ibang abarangay, Auntie? Apay ka di? Ay, nawaw. Di na kayon samot tan maasikaso. Busy nga min iti trabaho na, Auntie. Uray busy. Asikaswanda kayo kumalatamot. Ding ko. Kita man takawas mo na'y. Kaslasaan pa'y analablabaan. Mantsala ang dayta, Auntie. Ay, ibagam ka ni Nanang mo. Gumatang ngamin iti baro akawas yaw. Trabaho at trabaho nga magkastamot tibado yaw. Daan mat. Ay, nawaw. Di naktagidaksan, Ta-concern naklaang kada kayaw. Iso akas to'y ti panag... Ginatang mo, di mawaw. Naibos ka nun ti itlog, Lolo. Ay, nawaw. Ang napainti si daan tayo kada ading mo ay. Anusan tayo man ang tinatang, Lolo? Adapay matay natang ngay nyawid ni Nanang. Ay, pasensya kayo na po. Di marami ng kabalang tagtrabaho. Itlog lang, di uman na yan, ti kwarta. Okay laang, Lolo. Maawatan kayo mat. Sa maysa, nairuam kamin kaniading ko itirigat. Uray kas jay ti panagsasaw ni Auntie Gladys kada tayo. Ha? Ada ka di mo rin tinaki sa naisawang dahi taagladas abaw? Daan kun mancha-mancha kano ti kawas ko, Lolo.
ibagak kano kanina nang tagumatang iti baro. Di mo kumatagidak santikas dyan nga ibagbagana, ta concern laang kano, lolo. Kunsan? Di baga nakinig. Simro man na, ti kinatsis mo sa akin, kinaman nakibiyang na. Amom ka di na narusing. Ay nawaw, ti anya man ang Gladys. Limabas ni Gemma nga anak ni Delia iti paraangan mitay. Kat, Ay na, daan ken nakamanmantsa ti kawis na nana. anya kumangay ti parikot iti dayta. Ay, dayta nga rod nana. Awan man lati kunamo ni Mari Delia nga igatangan na iti baro akawis dagiti anak na. Uray daan, kanamantsaan, basta mailablaba. Maawatan tayo, ta single mother matpiman ni Delia, kan busy a makitangtang dan. Ay, inal daw ang makipurpur diya. Iso adina maasikaso dagiti dongrit nga anak na nana. Ay nawaw, nawan tinasayat nga ibagam agtal na kalaktan man. Concern naklaang mo't kadagiti ubing nana Rosing. Concern? Wano, chismo sa laang. Ni nana Rosing mo't. Siyempre, Nag-away dili anak ko. Inlipas mi ngamin ti ar-aramin din mi tatang, iso ang nag-overtime kami. Aya, kasta. Awatan nyo na ito natang tatang. Dinawat ko day tay tinakitang danan mi. Tapno saan nga isuka pa'y amagat-gatang. Ay, sang kangarutin ang makipurdiyan, tunbigat. Adda ati pakitang danak asabali inton bigat tatang, apay ka di. Nagatungtumay ti madmadlaw dagiti karuba anak ko. Anya maninday ta tatang. Binagang ka nun ni Gladys di mga anak mo. Adaan kan naman taman-taman ti bado na. Tadi mo ka no maas-asikaso. Concern ka no kadagiti anak mo. Consent? Well, Di man agpakalaing dayjay a tao. Nalakalaang para kan kuana ti agsao iti kasta. Awan ti amuna. Anya nga ti amuna. No maipapan ka dagiti sakripisyok para ka dagiti anak ko, tatang. Concern. sa bagay anak ko. Sa di naman ang tipapanam Delia. Ay nawa, iti kinaado ti mabalin ang masabat ko. Ni pa'y laang mo't Gladys Amarites. Anya ti kunam Delia. Anya kumapay ngay. Mapanak makitang danatap no maitad ko dagiti masapsapol ti anak ko. Di ka matatao di tabalayaw. Talaga saan? Tabi si ak ang makitang tangdan. Amo mo ti single mother. Agsaludsod ka pa'y lang. Si kamot Delia. Sensitibo ka launay mat. Wana, talaga sensitibo ak. Saan akas iti daduma dita? Kunamlan asino no agsasao. Kaslaan muna amin ti sakripisyok para karagiti anak ko. Ay nawaw. Paspasagidan na ka eh. Apay, napasagidan ka kadi, Gladys? Saan ang matatao day ta Adelia di tabalayda? Wana, takasapulang mo piman ngagtrabaho. Iso adi na maasikaso dagiti anak na takasta. Trabaho at trabaho. Ngam di namat may gatangan iti baro akawas dagiti anak na. Di ka man nagpakalain si Gladys. Anya kung mataam mo may papan ka dagiti sakripisyo ni Maring Delia. Concern naklaang kunakmanan Roland Lakay. Concern ka? Wano chismo sa kalang. Agpada kayo kanina na Rosing. Nalakakin ka tagsaw iti kasta. Tadi mo ammo ti pagdaldalanan ni Delia. Anya kung mataam mo kat saan ka mo't a single mother. Sa maysa, awam mo ti anak ta. Grabe ka Lakay. Kasta ka diti concern? Kanayon mo nga ibaga a concern ka. Ngam awam mo ti aramidem tapno makatulong ka. Netalaang mo saom ti ado. Alaman? Concern ka di pa iti kasta, Gladys. Nakal daw kayo ka din, Gemma. Ay, nalpasan Auntie Gladys. Anya nga iti sindayaw.
Tinatang ang inyawid ni nanang anti. Ay nawaw, natang samat akanayon ti sidayo. Ang nasustansya mat anti. Ibagam ka ni nanang mo ata gumatang mat iti karnay. Naskan ka nung agtipid kami anti. Iso nga anusan mi tinatang. Mayat matlaang dayjay iti salon at kunadananang ka ni lolo. Agtipid. Apay lang garod nga agtrabaho ngay no agtiptipid kayaw. Nalabas ti kasta pa nagtipid na, Gemma. Uray maminsan, di na kay pagsida ni nanang yu iti naima sa masida. Andat si Kunam, Jima apok. Awan ka diti daduma amasida, lolo. Adapay mo tinatangan nyawid ni nanang mo. Awan ti karni, lolo. Ay, nawaw. Itamang pinagbiro kay ti karni apaw. Makasidsidak iti karni, lolo. Malabay am. Gumatak ako ti karni. Nga inayon tayo itinatang pinton madamdama. Agpayso, lolo. Wow, napaw. Yehey! Makasida kami ka ni ading ko iti naimas amasida. Nagbanglot ilot-loto ni Tata Tabio at si Dada, bakit? Ay, nasaya at ano gimatang damot iti naimas amasida. Puunay mo nga nateng akanayon ti paspasida ni Delia iti pamilyana. Kasla kalding da ano kastala ang lakay. Anya? Iso anak ko nakpiman ka ni Gemma nga anak na nga agpagatang mo't iti naimas amasida. Kas kuma iti karne. No saan da gumatang iti karni asidanda? Saan mo na parikod da ita? Kaasi dagiti ubeng lakay. Natengla ka na yon. Kasla di na mo makaramraman iti karne. Konsernak laang kadakwada. Un ata narigat ti biyag da, bakit? Nang runa pahigat may samo ni Maridel yang agtrab-trabaho. No talaga kunsan ka. Mangtid kay ti karne. Tapno adda ti maramaranda. Saan kat aday ta saom tinakag-ado. Amom na naruseng. Ay na, pangaasim Gladys. No chismis man ang tinyag mo, di mulat tani baga. Ay nawaw. Saan a chismis da ito'y nana? Iraman nakpay, iti kinachismosan mo. Ay, amom ka di nana. Puro nateng ti sidsidaan da Delia. Idi nakasaritak manan ti anak na ditadalan idi na minsan nga aldaw. Sa dalagim matang iti karne, idi inbangakon. Anya ay ati parikot mo si Gladys. No anyaman ti klase ti panang padakkel ngar aramida ni Delia kadagiti anak na. Awan bibiyang mo. Konsernak laeng nana. Maasyanak iti kasasaad dagiti ubeng. No puno matlaang nga asi ti marikriknam. Tulungam ani Delia. Saan aday ta saom ti ado? Kasaritam tumanday jay Gladys, Delia. Apay ka di na narusing? Bakibiyangan namat dagiti aramidam. Anya? Idi na minsan, imay na imbaga asaan mo kano ang maasikaso dagiti anak mo. Idi manan na minsan, imay manan. Ti istorya na kanyak, kat puro kano anatang ti ipaspasidam kadagiti anak mo. Ninayunan naman ang tibasol na kanyak nana. Di mo't maumuma day jay Gladys. Saan kumot abaybay ang dagiti anak ko ore kaskasano? Concern ka no, amjak amu Ti ibaga nakit di, chismosa laang nana. Concern nga ibagbaga na dayjay a tao. Adda ayamat ti concern akas ti biyang kanya. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko. Iti anya ama kagapo, amapan mo is istoryaan ka dagiti kabaranggayan tayo, asaan ko nga asikaswan dagiti anak ko, ha? Apuro anatang ti ipaspasidak kadakwada. Kapudno mo, Delia. Saan ka day? Adi ka matatao di tabalayaw? Di mo masango ti aglaba iti kaus dagiti anak mo. Agraman agluto iti naimas asidaan da. Awan karbangam amang ibagay ti kasta kanya ka. Gapot awan ti amom. Di mo amo ti sakripisyo nga aramidak maawatam. Sakripisyo? Sa bagay,
Anya kumati amom iti sakripisyo nga ibagbaga. Kat saan kamot a single mom, awan mo ti anak mo. Concern naklaang kadagiti anak mo. Awanan ti daduma makagapaw. Ada ayaman ti concern akas na ti ugalyan na. Nupod no a concern ka, mabalin mo mo't nga ibaga iti personal kanyak. Saan aya? Saan aday ta sa bali at tao ti mapan mo pang ibagbagaan? Maminsan pa nga damang... Ito ni Maridilla kang ka. Siyak, pa iti personalin na. Pudlo mo timbaga na piman. Awan ti ammo iti sakripisyo nga raramidan na. Tunay ta amin. Saan ka single mother? Awan mo't lang ti anak mo. Iso di mo napadasan ti pagdaldalanan na ita. Dayta tirigat kada kayo. Saan yo amawatan ti kunak a concern naklaang kadagiti ubeng. Kasta nga rod ti pamayam, tapno maipakita ma-concern ka kadakwada. No talaga a-concern ka niya, tumulong ka. Saan aday ta saon ti ado? Nakababay na kanain mong ibaga a-concern ka, ngam saan damot amarik na. Alawanan, kamalikmanan. No kunam adaan akawas dagiti anak ni Delia. Ikam ita. No kunam asaan anaimas ti sidsidaan da, agpadigo ka bakit? Tapno makaramanda mo. Kasta ti makuna a concern. Gladys, bakit? Napudo mo ti ulom Delia anak kaw. Asino ti saan a pumudot ti ulo na, iti kasta nga ipakpakita dayjay a Gladys tatang? Nagsarita kayo ka din anak kaw. Wan tatang, kati ko na, concern ka no kadagiti anak ko. Iso ka na yung ti bagana. Kunsang? Kasya yaman ti kunsang? Kastamot lang ti kunak tatang. Sang ka ibagana a concern? Ngamjak mo't makita no ay naabanda. Sa una lang talaga mga aduti anak mo anak ko. Naku nampay tatang. Naimbaglaan nga nata nakapagtepelak itay. No saan? Ang mga nunadanog ko tingiwat na dayjay a babae, tatang. Kinusilapan na kamot ni Delia, Gladys. Wina, tanasakit tinakam na day ta kanyak na naroseng. Uray asino mo't makaungat lukas jay timapan mo ibagbaga. Apay nga ibagam abaybay, na dagiti anak na, kat makitang tangdan mo't piman. Kasanungay ti daduma a responsibilidad na naroseng. Saan mo naparikot dayta? Tinapatag, kat nasaya at ikasasaad dagiti ubeng, saan da mabisbisinan. Iti kasjay a makitkitak, jak malapdan ti maasyan nana. Kat, nupod no a concern ka, tumulong ka, Gladys. Di mo dadaulan ti reputasyon ni Delia kas ina kadagiti anak na. Amumot a single mom jay tao. At dapay ni tatang na asup-suportaran na. Kat normal laeng dagiti pagkurangan na kas ina. Tinapatag kat saan na abaybay ang dagiti anak na. Kan ar-aramido na amin akabailan na. Dahita kumamot ati kitaam. Nagadungay bagam nana. Ay nawaw, sapay la kumata na awatam tiin bagak, Gladys. Ada kadipay nabati nga spaghetti, Roland lakay. Adabay mo Gladys bakit? Mang tudak mga rod iti karuba. Asino mo't akaruba? Itad ko ka ni Gemma lakay. Nakitak nga imbaon ni nanang nagimatang itay. Urayak ti pa nagsublina. Wow, itaman pa'y bakit? Kawan na. Tapno maramanan mo't dagiti ubing ti kunada nga spaghetti. Kung ano kayat da? Kaya't dalakit di lakay. Masiguradok da ita. Nangalaam di spaghetti nga inyawid mo, Gemma anak ko. Intad ni Auntie Gladys, nanang. Ay nawaw. Itaman pa'y panunot na timangtad. Tapno ada kanuramanan mi ka ni ading ko, nanang. Ialis mo nga rodan day nga spaghetti ta isublik ti balunan kin ni Kumari Gladys. Narigat mat numapukaw, awan ti ibayad tayo. Nanang, mabit lang nga rod ta ialis ko.
Iti kung ti balunam, Gladys. Ay, agyaman ak Adelia. Agyaman ak itinted mo iti anak ko, Ay, awan anyaman na, Adelia. Gusto kayo. No talaga concern tayo itipada tayo at tao, tumulong tayo. Saan kat nga adu asao? Agyaman ak ken kamari Tauray no dakasakken ka idi kat nasaya at latta ti panakisaritam ita. Nasaktanak ngam niya ngay nga rod. Nagbidot ka, Gladys. Ay na, maragsakan ak launa iti kastaan ang ngagkudilya. Maragsakan ak tamaawatan na. Basta saan mo nga ulitan? Ta saan anasaya at nga ibagbagam ak concern ka iti may sa atao, ngam sa bali mo ti ipakpakitam mare. Adda masaktan lang tinakam mi. Di mi ammo no concern ka nga tao, no? Chismosa ka lang. Eh, wen mare, amok itan. No concern ka, tumulong ka. Kan ibagam iti personal. Sana na jay mapan mo is-istorya. Yang iti kaarubam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Susan anak ko. Hello, Nanang. Ada impawit ko a package. Ay nawaw, kaano laang idinagpawit ka iti package anak ko. Ita, adda manan. Wen, ti daduma kat ginatang ti among ko para kada kayo, Nanang. Anya? Nasingpet ti among ko ditoy. Isu na lang, tanarigat mo ti trabaho. Kat, kaano ka nga agawid? Secret, Nanang. Kaano nga road? Kailiw ka nga minan, anak ko. Ni Nanang at talaga, aguray kayo itinasurok 5 a bulan. Di kay madanagan, taagbakasyonak tumanan, di ta lugar tayo. Ay, mabayag pa nga road Mala aywanam nga road ta sa lunat mo dita, anak ko. Wen, Nanang. Di mo liwayan ti mangan, narigat ti agsakit, sakit adayo kami. Awan mga sikasukan ka no bilang laeng. Nay, adamanan package. Impawit ni Manang mo na ita. Lukatan tayo nga rudan Ay nawaw, orayan tayo pa ni Nanang yo, anak ko. Una yun, saan tayo matatakawan ti parakan kwa na? Orayan tayo ni Nanang yo, tapno awan may bagbagana. Day talaang ti impawit ni Manang Susan? Day talaang matyamaw. Awan na yun na akwarta, tatang. Package kanulaan ko na ni Nanang yo. Ay nawaw, imugaya man ni Manang ita. Agtip-tipid siguro. Narigat mo't nga may no itid na amin asweldo na kadatayaw. Sapay dandan ni Manan ti panagawid na. Agawidan ni Manang Susan, tatang? Agbakasyon ko na kuma. Agbakasyon lang iti manungaal daw. Kalpasan na, agsublima na ni abroad. Kunaklakit din o saanan nga agsubli day di a babae. Makapaasar mo ni Manang Susan? Ay nawaw, apay ni Manang Mau. Agtip-tipi doon. Awam mo't tin impawit na kwarta. Package laang mo't. Damag ko kat agbakasyon ka naman. Isumot ti kunan ni tatang itay. Iso siguro, asaan anang ipaw iti ti kwarta at agbakasyon mo't laang. Hay,
Marurudak iti dadya kabsat ko lakay. Unay kan bakit? Maawatam ko matikabsat mo na awan impawit na akwarta. Narigat mo't ngamin ti trabaho, iti balasyo taaw. Nakaimimot. Inton agbakasyon dito'y balay. Kunamlan asino adunya. Anya? Pudnumot. Feeling dunya dadya asusan tunggal agawid dito'y balay. Kunamlan asino mo't no agsasao. Pangipanan nyo kadagita apungan kan ulas, nanang. Pakilabang man pa'y Julie. Ay nawaw, asino ti mangusar? Ni manang mo Saan ka di nga imbaga kada kayo nga agbakasyon ka numanan? Kaanaw? Inton umay abulan. Apay ngamin amasapul nga ilabayo dagita, na ilaba mo dagita, sakbay ana idulin, nanang. Masapol ang mailaba, anak ko. Nagbuot ti daduma, tanabayag mo't ngamin asaan ang naus-usar. Ay, kat anusan ni Manang Susan Kaslasaan mo't anayruam itirigat, dayjay nga anak yaw. Nay, apay akas tamot ti pa nagsasaom, Julie, anak ko. No kayat yu anabang luti ulas nga usaran ti OFW nga anak yaw, da kayon ti mangilaba, nanang, nabambanugak. Awan oras ko ang mangigilgil kadagita. Anya? Nay, anya tararamidam dito sila tabakit. Kayat ko ti agmaymay sa Eric. Rumwar ka kit day, tamakisarita ka iti kabsat mo nga OFW. Italang manan nga agbakasyon. Kayat ko pa iti agpupuk dito'y silita ngam ti makisarita kang kuana lakay. Apay mo? Diyak kayat amakita day a babae. Feeling dun niya. Agobserbar ka kade. Sigurado nga isula ang manan ti ayan ti atensyon da nanang kentatang. Anya? Ure awan ar-aramiden na. Okay la ang kadakwada. Feeling dun niya talaga. Pwe. Sagpaminsan lang mo't ngamin nga agbakasyon ti kabsat mo. Talaga kit di asadot Ti kayat na kat pagsirbyan tayo. Dananang kentatang. Utu-utu damot. No para kanyak, panagayat dala ang dayjay iti kabsat mo nga agtabtrabaho itadayo. Oho. Talaga laang nga iso ti paborito dananang kentatang. Nagabrod laang mat. Ngam tunggal agawid. Apaw! Kumusta matibiyag mo injay abroad, Susan anak ka? Nariga tatang, manyangay nga rod, an-anusan latta Numarigatan ka, di uray saan kan nga agsubli, anak ko. Saan ang mabalintikas jay, nanang? No kasta ti aramidek, pangalaan tayo nga iti kanan tayo. Sapay awan mayat apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Nay, ada ka matgayam dita, Julie. Umay ka dito'y atag sa sarita tayo kadamanang mau. Saanan tatang? Agpanginaklat ni Jerwar. Nay, apay day jay? Kasla madimot timud ti kabsat ko, tatang. Sigod mo takasta, anak ko. Tila gumurguraan na nudaduma. Nay, anyangay ko matigumuraan na, nanang. Madisiguro man ang tirik na idinakita na nga agsasarita tayo atalaw. Manan? Tinawon mo nga minakasta. Tunggal agawid ka, ket kasta ti ipakpakita ti kabsat mo. Ay nawaw, anya tararamidam ni Tiruar, Julie, bakit? Na, kas makita mo, agpapaangin na. Apay, anda man ang gimuraam? Di mon saludsudan, taad-adda marurudak kadagita at tao. Si kakit di mo't. Imbes na makiistorya kay tikabsat mo, tanabayag asan kayo ang nagkitkita. Kasano kuma? Kat feeling dun niya mo day taasusan. Nagabrod laang. Saanan nga agunay ditoy. Day talaang mo't makiis-istorya, makikakaaruba kan agpaspasyar ti aramiden na. Gagangay na tamaminsan lang mo't iti makatawan nga agawid. Wano agsilsilos kay tikabsat mo. Awan makagapaw tapno agsilo sa kanya. Ay napangasim saan ko maakasta ti pakpakita mi tikabsat mo? Laglagi pa. Kinkinan mo, tinagrigrigatan na ija abroad. Anya ti kayat mo asidaan, Susan, anak. Ha? Kayat mo, ti native amanaw. Ay nawaw, da kayo okay lang akasayan tayo ti manukyo, tatang. Ay kat mabalin lata, adumot day ta. Alaman nga rod, kasayan tayo tinitib a manukyo, tatang. Mabitlaan nga raw, danakaw. Anya a klase ti luto nga, tatang.
Depende ka, ano niya ti kayat mau. Saan kayon sama at nagsinsiday tinitib amanok iti pagtrap-trabahuam, ha? Talaga saan tatang? Awan tinitip amanok tibus ko. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo, bakit? Tigayim ko Anya timbaganakin ka? Agabrod kami. Ay nawaw, agabrod kayo kunam? Wan, padasan mi mamatigas at medyo abroad. Ay nawaw, no agsasaw ka, kasla nalakat ti agabrod. Tapno adan tumot ti karbangak nga ag-feeling dun niya dito'y balay ano kasta nga agawidak. Ay una yung tikasta kapanunutam, bakit? Kita ngamin ano kasano nga itrato da nanang kentatang ta abroad nga anak da. Kasla dun niya sika. Uray awan ar-arami din na dito'y balay kat okay la ang kadakwada. Uwan tasag paminsan laang nga makita dati kabsat mo. Ti kunam kay day, paborito dati anak da nga OFW. Taga-brodak man mo. Kaya't kanumat ni Julie ti agabrod, bakit? Ay nawaw, saan analaka ti agabrod lakay? Jak man amoy ti anak ta. Jak amaw na niya manan tinapanunot na. Ay una yan ni Julie. Sigurado nga addamanen nakasairan na iso akasta. Titrato ta siguro manan ay ti kabsat na. Agsilsilos manan. Kano isumata ka na yung tiriri na tunggal agawid ni Manang na dito ibalay. Ti adda iti panunot na kat paborito ta jay maysa. Dahil ta si Jak mo't kaya't kenkwana, bakit? Isu la amin kankwana. Naku nampay. Impalawag ko magkankwana iti. Ngamno apay nga aging gaita kat kastalat ta. Wala, ta siyempre ipilit na mo ti amuna. Nagrigatan ayati kastoy lakay. Jak amaw no anya ti pagluglugaran ta. Agabrod ka kanumat gayam, Julie, ading ko. Anya kumaitakang ka. Ay nawaw, apay akastamat ti panagsungsungbat mo kanya? Di mo amo no apay. Nasakit tinakam ko kang kamanang. Anya? Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo aya? Feeling dunya ka no kasta nga agawid ka dito'y balay. Anya? Sipod nag-abroad ka. Sika ti paborito da nanang kentatang. Kita ama, tunggal agawid ka kat pagserbyanda ka. Wan taawan inanak ije abroad. Makapag-relaxak laang met no kasta nga agawidak dito'y balay. Di ka nagpalawag. Saan ko akasapulan ti palawag mo? Julie! Amok arason mula ang dayta. Ay napod no ti ibagbagak ading ko. Saan analaka ti trabahok ije abroad? Kat no di ka mamatay, saan kon aparikot dayta? Sigurado ka kanin iti desisyon mo nga agabrod, bakit? Wen ko na lagarudan. Saan ang nalakat yung trabaho iti abroad, bakit? Ay nawaw. Uray anya pa'y ti bagbagayo. Nakapangedeng akon irek. Wala, adakan ka na ita No anya ti desisyon ko. Iso ti suportaran nyo. Di yu ipilit ti amuyo. Alawanin, suportaran mi ti panagabrod mo. Mayat mat ka di tapno mapadasam mo't lang tibiyag ti may nga OFW. Wala, tapno pagserbyan dakto madananang kentatang. Kan adakar bengak nga ag-feeling dunya dito'y balay. Hello, bakit? Lakay. Ay nawaw, agsangsangit kan samay. Agawid akong di ta Pinas, lakay. Apa yan? Anyat napasama kan ka? Jakon kabaalan ti trabaho dito'y lakay. Jakon manusan. Saan pa'y mo't analpas ti kontratam? Makapuditan Basta siyak, agawid akon. Ibagag to kadananang kinitatang. Agpakada akon, takasaritak ti puskaw. Ni Julie ka DJ imawag. Una na. Apay ka now. Adda ka di parikaw. Agawid ka nun, tadi nakabaalan ti trabaho iti abroad. Ay nawaw, saan pa'y matanalpas ti kontrata na? Makaamuditan kung naanamat itay. Ay, di namat gayang maanusan.
Anyat ko ng bakit. Agawidan ni Julie. Wun lakay, imawag kin nila kay na itay. Itian niya agapaw. Saan sapay mo tanalpas ti kontrata na itay? Saan pa'y nga road lakay? Daita, ti may bagbagakin kwa na. No agsasaw ngamin, kat kasla nalakat ti agabroad. Agsangsangit kanumot itay. Husto mo't kadiyata, napadasan na. Wun maawatan na mo't siguro. No apay abumawbawi taken ni manang nanukas ta nga agawid dito'y balay. No di na pala maawatan, ay jaklamon bakit? Narigat ti trabaho di abroad, nanang. Wun mo't nga main. Anyat amom aya. Mayat ti sweldo ngam. Jak kabaalan ti kas di a trabaho. Awan pa basulom ata desisyon mo mo't ti agabro anak ko. Awan tinangibaon kun ka. Saan ako nga agsubli pa ijay, nanang? Gusto mo't kit day tapno amom tirikat na. Maawatan mo't siguro no apayakas jay titrato mi kinimanang mo tong galagawid. Ngun, nanang, maawatak itan. Mala, agpulas ka nga rudan, taginana ka mo't. Ituloy tayon to ti agi-istorya inton bigat. Hello, tatang. Pudno ka di tinadamag ko? Nagawid ka numat gaya man ni Julie di ta lugar tayo. Wine, Susan anak, iti pala napalabas alawas ang nagawid Ay nawaw, apay kanumat nga tatang. Di na kano kabailan ti trabaho di tabalasiw tao. Ay sus, sayang mat. Among maut niya ading mau. Nudad duma, may samat na saan ang makan-anaws. Day takot nga agpaiso tatang. Naimbag man ta pinalubusan ti among na anagawid. Uwan kanumay. Kat, anya nga yan ti aramidan na dita.Ag-apply to kanumanan ni ti sigud ang nagtrabahon na. Ala, agpakada akong tatang. Simangpot ngaminan ni madam ko. Baliwak tumanan ti umawag inton adawayak, tatang. Kaano asumangpot ni manang Susan, nanang? Inton Sabado siguro. Gusto tapno makapag-relax mo't. Saan mon akagura ti kapsat mau? Sana, nanang. Kabayatan ti panagtrabaho ije abroad, kat naamiris ko narigat gayam nga agpayso ti biag ti maysa nga OFW. Narigat nga agpaisaw. Namayadayo ka pa'y iti pamilyam. Wen nga rod, nanang. Nay, an-anwam talupot. Agdalusak iti silid ni manang, tapno na dalus mo't amadanunan na. Punasak dagiti tawa, nanang. Ayun man nga rod anak ko. Ala, tulungan kan tapno na bibit amalpas. Manganan, manang, nakaluto kami iti pangaldawan tayo. Ay nawaw, itaman pa'y ading ko? Ni manang mo't. Saan na kon akagura? Awan makagapo tapno guraan ka, manang. Pasensya kan aka dagiti dakas nga embalbalikas ko idi kalabas. Ha? Naamiris kon dagiti bidot ko, manang. Kat ikarik, asaanan a maulit ti kasjay. Nasaya at mo't nga rod no kasta ading ko. Mangan tayo nga roden, manang. Anya nga iti sidaan tayo? Kat nitib a manok amanin. Ay na, kayat ko launay day ta ading ko. Bumangon ka nga roden dita ata mangan tayon. Ituloy mo ti agina na inton madamdama. Ay nawaw! Kas agkakapsat, rumbang nalaang nga ipatag tayo ti tunggal maysa. Ikatan tayo ti apal kan gura iti puso tayo. Iti kasta kat naragsak ti intay panagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.